inkosi yaseBuhleni yamaNazaretha. Amen. Umfana kaMdletshe lapha eMashini. Ithempeli lakithi kwathi inyanga yezolo. Ithi muba umfundisi umoya la sathamba ubatshela kusekwenzeni ithempeli ayike into yokuhlula ukuyenza. Amen. Amen. Usonto usethethe indaba number 4 yamaNazaretha. Ngase ngiyathinteka ngoba inkosi asiyibona sisebancane kulomuzi uthi ngolenkosazana. Sasehlanga nomgwaqo ngale ngemuva ayilo phambili ngoba mhlawumbe uyafika. Singena ngale ngemuva singenisa abantu masango nafike singena ngaphakathi sisiphathi Nkosi kusise amazwi uphakama uvikele bese phuma masangweni akwakhona indlela endala ngale ngemuva akhipha ama-orange ngesandla ihleze ecwele bese siyanika sibe phakathi sidla sikudala umoya womNazaretha phakathi sibancane. Amen. Siqasheliswa into sibadala kangaka. Kuthangi kukhuluma indoda umfana wangapha eMaritzburg ukhuluma indaba kaNumber 4 mana uThingo lenkosazana. Ngikhumbula indaba kaThami vele ngayikhumbula usibiye sakhuluma uSontoba. Kwakhona insizwa ngapha phesheya eMsunduzi eMaritzburg okuthiwa igama layo uThami. Kwathi kuyiSabatha maNazaretha ngoba kuyiSabatha sihleli sibahle kangaka yona isingenze esontweni yahlala nje kubo yathi cha namhlanje akingizubuye esontweni zophumula. Lasenyuka ilanga la phezulu laselishisa kakhulu yayisiza ukuthi makushisa kangaka afanele sihambe siyobhukuda emfuleni. Yayisihamba lensizwa uThami yabiza abangani bayo yathi nozibanibani yathi nozibanibani base bayahlangana base bayahamba bayimsunduzi bayobhukuda ngosuku lweSabatha. Ithi ngoma lapha ekhaya udumazi iSabatha akafe nokufa. Kodwa amadunyaza umuntu ongalazi ngeke azafe ngoba alikho isona abakalazi iSabatha. Kodwa uThami wenza la maNazaretha. Naye futhi esithi umbongeni uthi wakumaNazaretha. Base bahamba bamsunduzi bangena emfuleni phakathi emsunduzi bangena babhukuda kwaze kwashona ilanga kwantambama bebhukuda oThami bekhohlwe ngiyakhumbula mhlawumbe mawulove esontweni yegroundini ugcina usukhohlwe lesingane. Base bathi bangani baThami mngani wethu asambeni manje sesiya emakhaya lihlonile la. Wayesethi uThami okugcina nje bangani bami ngishaya ucuphu ngithi icuphu bese ngivuka isikhanda bese siyahamba. Wasebe egibele ematsheni wayesegcuma uThami wathi icuphu. Bamlandela labangani bakhe bathi icuphu. Bangena abanye bathi icuphu. Bavuka abangani bakhe bavuka ukuthi baphuma banavuka kodwa uThami. Ungene la uthecuphu vusa ikhanda wangamthola uThami ngoba yena iNazaretha uphula iSabatha. Kwase gijinya kubuza abatshuzi emanzini kulahleka umfana lapha obesibhukuda naye base bengena abatshuzi bambheka uThami batshuza baze bafika emajukwini babuma ngaphandle banikina amakhanda simthola uThami. Base nihamba ucingo la ekhaya bathi sila kulahleka uThami kodwa abangani bakhe bathi behambile ayobhukuda. Mhlawumbe ingane zethu bazali ingane zeni mhlawumbe enye lapha ekhaya ishisa amatanda ngobuhlela. Kodwa sisi ukuthi uShembe akayibulala sithi uShembe akayenza ikhumbula ibuyibe iNazaretha. Ngoba iNazaretha aliqalekisi ngomlomo wakhe. Isonjalo abafundi iBhayibheli bathi kuyaphuma nokuhle okubabayo emlonyeni muye nokushukela na munye kuwo lo mlomo sithi inkosi siphinde simthuke kanjani. Base bahamba bayemndenini wakaThami bafika base ukuthi kade sihambe noThami bathe bomndeni hayi lesiziba sasemsunduzi sincane hambani uThami sibiza abanye abatshuzi abaseqophelele phezulu bazohamba bemcinga bamthole phakathi emajukujukwini. Base belanda abatshuzi bangena lapha bamcinga uThami lashona la. Bahlala kwahalala bamlinda pheka umfula. Kwabiza umphakathi wonke umphakathi wahlala pheka umfula ulinda uThami ukuthi avuke noma ngaphuma eseyisidumbu. Kwaze kwalalwa ngaphuma kodwa uThami ezibeni. Base bekhumbula ukuthi konje ukhona.
ukhona lo singaya kuye manje ukuthi siyobika uThami base bevuka ekseni kwakuyiSabatha base bevuka ekseni ngesonto bahamba baye eBuhleni bathi mabe befika eBuhleni eyisiphuma inkosi uthi ngolomakhosazana ifaka isigqoko sayo esimnyama esifika iphume nomjiva emhlophe eyisima kuvurandi abambele edanda eyisibabuka esithi bantu abamnize ngani base bethi sizobika Shembe umntana wethu uThami uthengene ezibeni uthi uShembe mana ebebhukuda kanjani ngeSabatha. Base bayabukana wayesekhipha isigqoko sakhe esimnyama uShembe wayesesibuka phakathi uthi ke bantu abami uma ngibuka lapha thina boShembe uThami usaphila usesiswini senyoka. Kusho umasho izinto zenzeke kusho umthengo lonkosazana yamaNazaretha. Uthi lo mntwana enikhuluma ngaye izolo kufika ubaba ozala mina inyanga ezulu wasiswini senyoka mana kuthi ngiyangibona ingungulu sithi sikhuluma ingane kanti fanele sikhuluma ngokuthemba izinto engenziwa umuntu emhlabeni. Amen. Singadini mabe sikhuluma ingane ngempela lapho sikushaya umuntu ongakhona eNazaretha ngazothambanga lapho. Uthi umfana wakho lokhuluma ngaye izolo ntambama kufika ubaba lakimi unyanga yezulu yathi yaphuthuma yemsunduzi uthi fika mfuzi isinkwa phakathi eswini wathi uzolala ngeke azafe. Amen. Ethi kusasa ngoba kulesibili kuzohamba umkhulu wami ilanga lamalanga lifika limfunze isinkwa phakathi eswini senyoka. Uthi ngosuku lesithathu kuzophinda kuhamba ubhombela afika amfuze uthi ngalalo lokugcina kuyofika mina ngiyofika umfuze bese ngiyamkhipha esibili. Amen. Amen. Ayisahamba wawusuhamba umndeni onethemba likaShembe useshilo yena. Amen. Sabahlulekile bonke abathuzo kodwa useshilo lo oyizwi laphakade. Base behamba bonke bayolindela izinsuku ayibalile inkosi ithi ngolomakhosazane sadlula izinsuku oShembe bemfuza sadlula izinsuku kwathi ngalolu lesine ntambama ekseni kakhulu bathi bevuka kwabonakala uhalakasha ololuhamba nefu lathi malifika ngaphezulu kwesiziba lase limphalaza uThami. Amen. Mabesondela kuThami bathi Thami akasakwazi ngesilungu bathi unconscious akasezwa lutho uthule kodwa bayakhumbula ukuthi thaya inkosi uthi ngazafa uThami. Base bamthatha bemuse ICU base bebuyela kuye futhi kushilo yena ngoba mayishilo usuke shilo. Amen. Angazi sikhole mhlawumbe wena unoshilo wena bese uba nomunye oshoyo kuphela shela. Asize uJehova abantwana abancane noma ngathiwa sasikhule sibabona obaba bafike bechela ngamazi abusisiwe bese gadla kakhulu bese ebizwa siguqa baguqa asingabe salandela lapha sikhonza uShembe aphelele kithi. Yayisibuka isandla inkosi uThingo yathi ngithe uThami ngeke azafe mlindeni uzothi mayivuka lapho akhona umuntu uzoyena noShembe babonenephi. Amathanyoka uThami amshisa umzimba wonke isikhumba sakhe sasesibhocuka wayesevuka uThami wathi yamaNazaretha wathi hambani niyongicelela intethelelo kuShembe ngabhukuda ngeSabatha amazi akho okulala la. Uyaphela unyaka ngathi siwaphuleka ngamaSabatha. Kodwa uShembe uyabona. Noma bengayifakela nje ibhuluko lami nevi kodwa uShembe uyabona. Noma ngofaka ubhokhathi impela ngenkani kodwa uShembe uyabona. Wayesevuka uThami uthi mayivuka uThami uthi yamaNazaretha uthi lapha bengikhona ngithema ngene ezibeni ngezinto ngibamba kabuhlungu uthi thema ngikalaza ngabona amahlamba ngena phakathi esiswini senyoka uthi kodwa ngithe ufika phakathi esiswini senyoka kwasengena uShembe uthi uShembe ngimbonile umkhulu inyanga yezulu. Amen. Kanti utheni ushilo mhlawumbe efika kuyo. Uthi ufika ufunza isinkwa wayesehamba wathi uzobuya uthi kodwa kubuya inkosi langa siyafika ngifunza isinkwa. Uthi kodwa kuthola lo usuku kwasekufika inkosi uthingo lenkosazana luthi mntanami lithi lalela wena Thamsanqa mhla sidala sasingakudalelanga ukuthi ithuna lakho basesiswini senyoka. Sasidalile ukuthi uyonqatshwa ezelakeni njengabantu bonke uthi ke kusasa ekseni ngo4 ngiyakhipha lapha mntanami. Amen.
wayisebonakala uThami ekseni isimhlanzile inyoka ngamazwi enkosi yamaNazaretha inkosi uthi ngokubathiya sokuhlala phansi bathi ibhasi lapha phezulu kukhona eMaritzburg elalilayisha abantu kunomama phakathi oyedwa iNazaretha ngoba amaNazaretha amkhonza uShembe lithi noma lihamba lifaka uShembe ngaphansi kule ifoto ehlukana nayo. Lathi walifika ibhasi phezulu entabeni laseliphelela amabriki wayesekhala udriver wathi inhlasha isasebenzi basebekhala bonke abantu yiwa ngapha basebekhala abanye bathi hawu Jesu saze safa bakhala abanye bathi hawu kodwa ngomani ungishiya madlozi akithi wayesekhala lo mama kathi hawu Shembe saze safa ingane zethu zincane. Ibhasi maNazaretha lisuka phezulu lahlehla laze lawufika ezantsi udriver seyiyekile steering angaze lithintela kancane kodwa akaze libulale umuntu okukhona iNazaretha phakathi. Amen. Sazanyuka izangoma ebeyilandela lebhasi zithi mayifika phezulu sizobuza ukuthi lo baba okuthema kuhlehla lelibhasi wayeseqhamuka ngemuva ngomjiva omhlophe wayeselula izandla wayeselidonsa mali yalena libuyise ngapha mali yalena libuyisa ukuthi ushone pho bengaphuma akaphuma ngebhasi. Zithi izangoma besiyashaya umhlahlo kodwa lo mhlahlo siyawushaya haya uphelela ngoba kunendoda esibona ibamba ibhasi yaze lawufika ezantsi uthi lo mama bantu bami ngibiza igama elingahlula amanye amagama ngathi Shembe nakho sifa. Amen. Nkosi uselizwe. Amen.